Hello, gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin, nga guybuyakan, nagdangdangag, kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat iking, san napud na nagantin tay patangatang drama itangam, sakbay na, makablawan man pay amin na grupo tisya si Baru Arupa Macau Chapter from Taraki. Ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan, kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi manti ko na ni kabsat iking. Dear manang biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbaros ngarman, gaputa sexy kan napintas. Danda ni amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay ko man, isublitay binulod ko nga igadan, marimileng. Agyaman ah. Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At tausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak ah. Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mangaminan arumari jay balay. Tano dagduma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Hanggang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samad ti papapanandag itay babaro sa lumablabas iji balay nukwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, maray. Ay nawad maray. Umayak man na namiling. Ay nay, si ka magayam ruday. Sumrag ka Nagyamanak na na. Hala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Abdaawit ko alamas na na. Kinamulak ija karayan. Nagpanitang kami ni Jaygan. Ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanday ta. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin ta. Kasano ngay? Agkasarta ka tin, Carmay? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pay, Di tanto malati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahat ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isekreta pa'y langan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, anak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayong tadaw urayak nga umay. Ha? Sino? Tao po, umayak man. Namiling, Carmay. Lain ba garabi, oh? Ay, isuday dyan dyan urayak, ante. Naidong. Hidong. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Rode tinubyo. Yan kayo kindi maturugan, ante.
tama pan pastra ka ni Idong. Unaklakid din no nakatulog kan, Carmen. Haan, ata inururay ka nga rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Uray si ka, nagpintas ka. Ayun, adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak at mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga rodan, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanya. Mangag na kanya ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat ta nga rodan. Bastahan ko nga kayat nga maibulgar ti relasyon ta Idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo, Carmen. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga ikami ti pipinaw. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Apay, dakas ayo ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbag nga oras mo, ading Carme. Ne, da kayo matgayan tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito'y nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni Antek? Ay, saanan? Uray taada ka mo't. Ha? Aywan, kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Maala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Oy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si kamot gayam syun eh. Ay, kunak na sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi, ante. Angam, sino yung tikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen, tikadwa na lalaki, ante. Ha? Ay, sus! Narigat yag sasaaw. Angam adong timangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala, ay! Agmarmari testamot dun, ante. Ibagamot kanya katak namuk mo ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diya kaya ti agchismis. Ngam, agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha? An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, auntie. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan auntie. Nay, nakasukat ka manan, manong ikeng. Papanam ka malaman. Inakman ikan damiling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaay. Katalaga akas ta. Sungar nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isum kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sabagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya.
Sige, sige, sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sa nga ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Wala na. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repolyo. Apay, kasla na ulimag dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel cellphone Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige, sige. Mabit laang iking. Wanya, nabsog kami lang karme. Wen ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige, sige, sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisong ay na lumok magakno si kati kadwak. Karme, agta ko maibagakan ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ti ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Inabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam. Nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay, de. Kita atan Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaang ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi jante. Jakpat senday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw itiruan. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurak ngamin ti masirsermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Unak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag. Ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon ka dagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainay-nayon ka dagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ak unay ti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Agyaman nak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wento, han pa lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanya. Ate, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka ding agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang update, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carme. Traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka diti plano ta. Ti saan ta panagawid intong rabi.
Maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamay, Carmen. Ay, wan gayam. Ada jay bagbaga kanyang nga kwarta. Uy, di ka madalagan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis wain. Tanay, awan pa'y kwartak. Naalam sa amatan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adna pang usarak iti kwartak. Anya, apay akin grocery ti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na dyan maring. Adna pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kin ni Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kong kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakat. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Ay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Iso nga induyik ka garam. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, idong, nga kata subuan kanya. Sige, Carmen. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itid mo. I love you, idong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy! Ay, tumaraytan, idong! Darasam! Umayakan! Apelas ka na tumarita. Ita niyo ang gapon. Basta umayakan! Darasam! Maturog ka nito'y balay da antik niya, ikiyang. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni Rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Pagturuga nga. Si kaano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpay so, Carmen? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan idong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikawin nagadaw ti kamuol da. Ay, sauce. Masikugak, auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamada asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigag nga anak ti sikog na. No kastateramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Aniya, Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie, Agsaw ka! Pudno ka day! auntie. Aniya! Iso na ting ilag. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidong sa gayam ti ama dato si Kugko. Aniya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalang tinubyong, Carmen. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, may. San lagayam ada kami kinirudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag. Ngam, jak mamati, Carmen. Di na lukweng. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Aniyan, mangibabain ka, Carme. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na ko, ma-auntie.
Anya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Karmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amato si Kuko. Asinaw, Ni Tata Iking gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam, Karmay. Uwan, auntie. Di ba naturog namin sa ni Tata Iking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi namin san, auntie. Anya! Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Karmay, ang nagkaida kayo, kanaw, idinaturog kay Jay Balay. Wen, ngamawan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ti pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya ka ni Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka anakam. Tadi nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro gayam. Ay, sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya ka, Wayne. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka iday. May ramraman ka lang dita kunak iday. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulog ka. Amun di karbiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni karbiday ta. Ha? Oh, mangilawlaw ang dadya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana bale, dadya ako nagaram. Talakaya kon. Pinanasulaan, tinagaram manan. Talaga gayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Naimbag nga orasyo, bulan manan ti Disyembre. Panaglalamag manan, kaya't sapay kumata na salon at tayo akanayon. Kapadasan manikab sat pasita, sa napud na nagan, tintay idrama ita, ngam sakpay na. Hello pay, kada Susan Arthur, Lerma Perez, Isalin Cipriano, dati si kan Albert Cabrera, dita Ramon Isabela, kani Dominador Rafael, dita Santiago Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Pasita, dirman ang biyanan, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakiboyfriend na kitipadak matla senior citizen, kan padak matla nga agpenpensyon. Ngam sana kaya't ti lalaki nga anak ko ti pan nakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Kaya tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Papanan nyo mananarang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan, anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magkisinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne, saan mo talando? Nay, mamin ano ngay baga kasinaan nyo na kay. Masurunak na nang. Hindi yung dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakpat asinaan nyo na jay. Kat sininaak mo anak ko. Awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin niyaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armanda nga. Testingan da kailang mamati kayo mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almaranda. Isa pasablugang da kayo. Kahit, anya nga oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi, ha? Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukais, anak ka. Sakay larumwar itata maluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada,
Mala daw ang agrik-rikap kay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbol day na. Ang mga masarakan yung mananjay bakit anubya yaw? Ay, saan ko manatangkan ti ulo yaw tatang? Saan ba? Nabayagan na nagsina kami kanipasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas asawa. Jak tupay ko na, da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato itinanong mo pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak gudo. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag na giti agayan ayat. Honey, wano saan? Sweetie, wano saan? Baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakang. Ay, awan bibiyang tasino man pasita. Basta siya, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan? Baby loves, no isa. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mala, mangantan baby loves, tamapantapay agpasar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, ururayan nak di anak ko. Ungtan nak day jay numaladawak nga agawi. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text a text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in off ko ti cellphone ko. Alangaron, lepasan tanti mangan ta agawid tan. Ay, sana. Agpasar tapay mo't Sulitan ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasar tapay. No mapanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alangaron, sikat makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agaway. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna nga min kat nagsinatan. Di ka mandalagan, nasa anak adumano na di balayo. Agpatingga aktulaang iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalman ta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon akon ngamjak na sango ti nakitsenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod, no magagat ka amapan ijay ili, si kantimapan. Mangtad kayo mo na iti pangkrudok iti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo akwarta tagpapukisakman. Wan, mala, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay, awan balunan dya po ko yo. Napan nagiskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon yu aya. Naala ko nga madan nagastusak. Anyat naggastusan yu nga ikaw ang makita ka ginatang yu. Wano, adda babaya paggasgastusan yu. Awan, napanak lang nagpaspas sarmat Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan dapay bayada kiti pagadalan ti apo ko yo. Adto iti limagasot, umras na itan. Apay, sana nang tadyay ama ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan na saan na nagpapawik. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men, ti ulom ide. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Di yu ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron nga Talaga siguro akas tigasat ko
Aginggat ka anong at nga ilimlimod ta ti relasyon ta, Gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumpang nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wala, ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kaya ti relasyon ta. Masurunak matan ang naduma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamatan nga ubeng? Apay nga ya, paritan data nga ginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo, Agkasartakid din anya, ay saan mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo, Lusak, ready akon amang ikasarkan ka. Awan ta sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. kat anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, nakasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartagid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan nga isurat ti masorsuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti ammo ta pagsayaatan ta adua, pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo, tatang. Laklakayan kayon. Pubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga asawa. Kat saan ba't asi ka tiaggastos si Kagreta? Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita Na, kunak man nagsina kayon. Saan? Kung kunak lang na jay tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado ang katawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan na kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ang tikasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayo? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni pasita ni mga sikaso kanyak. Asikaswan nak, ta asikaswak may. Saanan day ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kanlakay kayon. Ang ginanakay kay di dito'y balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay ay halap ng nakreta. Sana gapo talakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manay. No kunak ngay kalaysak ni pasita. Aramidag. No di nagsuportaran saan laang. Agkasar kami adak da kami. No magkiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo. Di awanan. At danton kabingay yun, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa'y timangmangtad iti kwarta kanya. Italang da ita. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakit ang kayo ngaminan ngam da ita kat as-asawa ti bagbagayon? Na kayo man lati naputa ka bakit akasta? Imbes at isalon at yun lang tintunaran nyo. Saan? Talalaki mo't kaday ti panunot yun. Kaya't kumot nga road ti adakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Katsyak nga yakad kadwayo. Kasanaw no mga sawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanag asaan ko matakapkapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. Anya? Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya, adi na kayat amaki asawa kayo manan, nanang. Amangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbaga akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam isu kanungay akad kadwak. Kat kunak mo, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot mat. Mabutang iti responsibilidad dayjay, nanang. Isu adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay.
Taada kayo anam namaan na amang tad iti kwarta na nanang. Ha? Ruaman nyo mga aming. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na. Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan. Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan ngagtrabaho. Anak ko, Alakid di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingpot mo't ni tatagudo. Kin agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga ay kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yu nga aramiden, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apra kasta ka? No anya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutan ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo tar aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamaas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak ay ti anyaman nga aramidon na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat naman ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat at dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da, tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-ititid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan di dakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wen, anak ko. Takasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natangka na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan niyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't padayo na senior citizen tinapili yo. Maday ti ubeng, tamangan no isukat nak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat na jay. Makambo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron nga ay di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yun dito Kat no manugot kalakit day ayawit ko ni pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pag nadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kwa na ija balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo, ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siya tiyawid na ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo nanang. Ah, Yak kaya tiagbati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaudak mo tan iti balay ti asawa yaw. pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay gudo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak ka. Ganun sana balay, ta adapay mo't bakanti asilay. Agyaman nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayaw. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mamma dito balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabkabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagang mati pa nagsasauma. Tadamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y.
Agpinpensyon mo ti inak tapno mo. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kamilatan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, nay talagid, idda ka nagsilsilpon tararami daw. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay nga ipatrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukodan niyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tama. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo madain. Day tataw, ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tada anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadan. Apay, ayan nga min ti ama ti anak mo. Taiso ka mati kabalay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsina kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawan dak. No kaya't yo, duwa tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo jibalay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada dito. Kert, isudalatan, ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyakat ti makibagayan. Asino da kumapakibagayak? Ti kayat nantumat kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mat nanang, saan ka na iruwam ti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangken mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na kita anak ta? Data tag sakripisyo pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo tan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamat gayam lando. Ay sombra ka. Ayaman ak manang. Umayak ko mabumulod iti kwartam. Awan isang kon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awi ng dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlata na kanayon, di kag trabahon. Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang, Awan na, surwam at ang trabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos ag singsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa nga umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang, Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanang. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrudan. Alaan ta bakit? Sakmot la ti mabalain apang ibatsan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot matlaang di anak mo. Una, taagbisin ti anak na no saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laang tinaramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit, kumusta mo tang nilandaw? Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod ah.
Naimbaglakit din ta na panunot ta tipimanaw. Tano saan? Nakadependar pa ila kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen, bakit? Kat maragsa ka na para ka na iti anak ta. Ang gagaya makablawan kayo amin, iti naragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Salamat, iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikap sa atleti san napud no nagan tintay i-drama. Ngam shout out mampay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugo La Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi mantikunani kap sa atleti, dear manang biyanang, nakairwamak ti umutang, no jak umutang kaslaglaladutak, awan gaganay gaya. Aggagatala kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gaya malako yung nga kwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga rod ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumarunong nga lawas. Agdis kay tarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ko. Kalpasan na, di mo kayang gatangan. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka man iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti na itabanag. Ay, nasaan na nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakaamong kengkwa na nagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Ano ang ngamin ayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko? Agsusuldo ka man. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gasto sa ma. Di mo pa ilan nabaybayaran tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man. Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagpare ko no mailumlum ka iti utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan na, ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarunong nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. No mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man. Ana, agtugaw ka malay. Anya ti baga? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko rata. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda nga min nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwintas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninana Ansing dato nga kwentas. Balitok day tamaray. Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Apay ngay takalaan late. Naggap-gap po. Kan nagpariban kan sama na. Da kasayamat no, agpapinta sa Rodil. Saan magkit day? Ngam nang alami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, akwa. Ay, inlibre nak ni Marie Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati naramid na kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, taba ka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok na ta.
Ay, kwa. Ay, Nangalami ti dayta kwintas ko na. ay, kwa. Ni Marie Isabel mo't lang ah. Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka ba lang ta? Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan orete ko yung tasko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ah? Ay namare, ape masapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta, Mare, saan nasaya at ngululbudam ti asawa? ay na, sa bali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat mo't gayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laong itay, lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laong dita. Saan nga agpapada ti presyo na kita? Ah, ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rudon tay supot ka. Kwa nanansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayad ak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late, anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Undak magtuntabuok mo. Nagpariban ka ka na eh. Katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang da tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa matkid di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka iti utang para lang ka dagiti awan mo't kaysa iskan na abanag. Anyang awan kasus kanak at mausar mat dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapaniti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang, kan agas-gastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagang magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan na aldaw, Mariletay. Aya, kat. Salsaludsudan da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayad ak tumatlang ano, agsweldo ak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayad ak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Alite kanyak. Adda ka di balay da. At damot nana, nakasaritak pa idi kalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda ngamin utang na asaan na pa'y anabayadan. Anya, at damot utang ni Marileti kada kayo, nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag na inala na kanyak? Ay, una yun day di Marileti. Maiwaras samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kayo na tikas tangar aramidan na. Ay, matuo ka na nga ro doon ang mangururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin ko na. Asaan nga umut-utang, tanarigat tagbayad. Ngam imutang latagaya. Kasaritam to anak ko. Nanusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusik ang asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok.
Ang mga nagdakaluuna yung ti utang na. At daman ti salud-sudak king ka, Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Liting asawak. Apay ni Marilete, Manaw. Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kin ni Nana Anseng. Ano niya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damat lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong. Ay, una yun, tikasta. At dapat daddo maalon na. Diyak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikot. Siya, nakabayad akon. Isabel, amang kit din at dapat tinagutangan adi mamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastulaan. Nagsasanga siguro ti ukotang di asawak. Masaya at magtanagawid kang litay. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaga kanyak na adugaya mong ti utang mo? Utang! Uy, hangkang nga maawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumarin may Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak na asawam. Rumbang lang amok mat ati kastangan aramitan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno mamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amoy lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimot iti asawam. Ni, apay, adayamat may tulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam, kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Asino dyan may dito balay tayo litay? Nakautangam siguro marinda dyan. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodil. Ang salud-suda ka na sayaat, yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na yun, saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka dagiti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madani ti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kasla mo nga napadasan timutang. Wag! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimad mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngumdya akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Ah, saan ka ti amaala itinasaya asaritahan da ito Rodel? Narigat ako sa sarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaunit. Diyan akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amo na ama ditirit na. Tainlimad na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel, Iti kasi dyan aramidan na. Jack amo, no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nululbudan na ka, talaga matismaya ka.
Nang runa pa ikot inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak, tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayatan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kengga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kas dyan nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo na niya tirumbang nga aramid ak tatang. Agkagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyat ambom, ang mga numay ayo tirik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumutlaangkin ka. Diya ko naman nga mapasamak dahi tatang. Naimbagla nga tanaranaan ka dito'y balay ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaan siyang. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sa nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay saan Handa nga ipapabarangay na. Pasensya ka, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karim. Naglangan ka man nun, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ninanaan sing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlatan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan no maikat ka pa'y iti trabaho. Han kon nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagang, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damot labason mo, Tanagilimod ka nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro dismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lita anak ko, inyagan kay ti si Daam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Ede suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatil lang ang panakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba bibig mo. Apayan? Awanan, nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y sobilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y inak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubuan ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas kong agbibiyag, tatang. Kasla kaya't kunti agina na. Mala, umay ka tasubuan ka. Urayin na ka, tayo na mangala itin na po balay.
na, Mare. Apay nga akas tamad tilangam. Nagkutom ka matan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awan ng tipigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot, Mare. Tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadag mamay sa awan ka kampi. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungan ka, Mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karong ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad ak iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Antay, gusto kan bakit? Ngalala, Gusto, di ka nagsangin bakit? Inawagan na ni tatang. Katimbaga na ti ka sa saad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo. Tapno makapagsalita kayo ana imbag, Mare. Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan na nyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka. No pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko tayo jay. Ngam saan itan? Sakit di tagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rodal. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ay, kwa. Siyakto timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodil. Promise nga perme. Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, saan napod no nagan tintay i-drama ita. Ngamsakbay na, makablaaw amampay ni Norman Vincent Dumangas, dita Midsayap, Cotabato. Ni Lynn Abig from Oman, kani Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dulpo. Dear manang biyanang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti may sa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kat timat may sa awan na pulos, uray may sa nagbalin a nobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, Awan manan. Linukot ak manan, tatang. Anya, ayoko na yan. May kaduan na itapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakaw. Kung nakakilatisem pa'y nga umuna tigalan ti may sa lalakay sa kanto agtalagkan ko na. Damdarasudos kamat ngamen. Sumurot ka dagos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga. Amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukon ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws.
Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Ano nga raw? Iso maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar di balayo, amangan na dagunget, Diana. Ne, asino kumamatag ungat ngay Baldo? Apay, awan aya, Diana. Hanmat nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyong agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan na yon. Apay ngay, kat di kapsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhan kanya. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kapsat ko, Baldo. Kan na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Ha? Nagsinada na ya? Katnuwan! Ngam, apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan, Diana. Ay, no kasta, single manan ni ading mo nga Emi. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, wan, madamag ko man lahat. Manong tawan ni tatang yawn. Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 na taon na. Nataer namin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. So te karo-pro-pa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbagmantas sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga ag-araram. Iso na ate ara-araman da. Ay, sana maliklikan. Ta nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwin nga rod pati ba bakit papapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan ka ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga oras yun, Tatadolpo. Mabaling kagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matang. Ayun, nataer kay latata. Okay, agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi kuma tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga agpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan ni tinobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, beti pa nagpapentas ko. Hanmat ga masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay, kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyarid to balay. Kamsabala matipasyaran na. Makapasurun nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na matabaso no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Diana. Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balitaraman na. Anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadtan imat gayam ti araman na. Ay, kit, bye-bye amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldo ti pakiinayatan na? Awa na. Inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Kadanyat mabalin mo nga
No ni Eme ti kayat na nga armay. Siyak nga ro, day baga na ibig nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Eme. Uwan, tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam ket din. Panunutok pa'y mo't ana imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idaadagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karuba tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme, hang kayo nga agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wala ta kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak taramon na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. ha? Itod mo ni Baldo kanyak, tanabayagan nga siyak ti bagbagan nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga ron deta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy natin imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Sumati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit ano ti planaw? Aklunam ka na wano bastedem ni Baldo. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Ha? Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta, aglaban ta, eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken kuana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti pangnedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Baldo ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay saan na numartag tumot lang. Oray agbaak kandayana. Nuartag tumot lang ti pakyasawa. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadol po. Na kayo ba't ngayon? Sumra kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatigsakit dito gagarayo Uy, tanay. At Monday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapani Jibalay, tanay. Agap apamutin nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jag amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. Sa sardengam pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga aga panagitag kabsat nga pulaing ti lalaki. Ano yan? No kasta, agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makainis sumakmot ka na gadyadwa. Ay wan, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anak akman di dya ilay.
Dahil dyan, ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kasti a pukis baraw. Ibaga mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan ako ngagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya, mo tata, agpalong hairak. Sakto, ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraan nga, no kasta ti buok mo baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluram ti mordong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang ti gagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo ti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayon dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram, ngam jay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pa'y matngarod. Pastor kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kano rin siya. Ada na patag nga ibagakyan ko na. Sana da kayo ti gagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Right. Apay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din ito, oy. Bunta ta. Brand new na ito. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay tag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing kan tumaer ka no dahi tati isuot mo. Anya, ay sus, yamanak nga rod Agam di magkulak, adi ka pala umay diti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Ayaw na ta, mabalintag pakuyo ka na kayo intong bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan niyo. Ada nga mintay kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan niyo ijay ilay. Ay katuwa na. Ala kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pay araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmum kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemut kano ida nga arman anak ka. Anyamot dahi ta damagan na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Day ka amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso dahi ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Isa di kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno rin ta. Subsobrahan damot ti istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emi. Sinarde nga ako. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Naynayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rin Iso dahil ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti panagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kanu ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Anjak amo amanang, kastamot tinanggag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tun manang? Si Kangay. Karo ang ahaan.
Basta awak nga rod. Apay nga tasim mardeng nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunen. Tamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti ano ang regalo ken ka, Tata Dulfo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko, No, dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regaluan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day, Tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta nasidag dirik na ken ka, Tata. Maay-ayo ak tungkal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Wala tao may kabalunan. Nagluto akiti pansi. Kan nagtimpla akiti Diyos. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapantapay ag merienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apaya berbir nga sanak ngay barok. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mat, manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. Eme, nayara. Ay, anak ka. Tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Di yulok-lukat ang tirinaw, Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasamak kada kayo. Kaslada itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga. Laimbag ata nakatarayak. Ay, jak maklaon tinaramid na. Jak laim pagarap. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarom ko la kuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya tinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapol nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam tilukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga sawaan ni Dulpaw? Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga rin ayan o kasto iti kinatao. Nukasta? Wala na, badingag. Basol ko nga ron. Tsakmat, nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala, ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madanagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgun kalat nga anak ko, Baldo. Tata Dulpo, mabalin ti umay. Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutin kanyak, tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito balay.